Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atpusan risau ha umsau mat klenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Kahnyo Tribute Council North West Khasi Hills District haka khatnyo tarik risau arja arpulai kalayo panya don lang haka jingalang bala khot daw Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District uba Gideon Karmau plang badnya kren badya tai halor ka jing ujor ka seng haka bayad day bad ka jing thang ngabi an kibar jella haka snong nyang dai haka ni ka jingalang lay don lang usor dar ka snong nyang dai ka tanat forest usim ka himan nong klau bad ki magistrate jongga district. Habakran cikilat pathai kubor hadin ke jingalang u president ke HYC usamla job lang khana yor ulayathu baga seng kala kentu yau DC bau day ban pha show cause notice yaki bar jelabat ban kem yaki ba penjot yaka mariang daka kam thang renga bi an ula angru bau bar jela u bajrongti yakawai kalong kemi ula lat no tang arsngi na thanan wat hadin bala dep ai daka ejahar bat kumta ke seng kala kentu ban kem no mardor yau te bar jela nakaliang kejongi hadin bang laya keren seni bah hak meeting nila penpang nila keren sibun bah ki Henry nakaliang jong keseng hadin bang nila tai seni bah nila pak kerwo siau deputy commissioner budi ban simkia ban ai sokos igni gibreu lene ban kem mardon igni gibreu kiba penjot ya kami meriang hang tai po yang dai kata kadi ke message ke bangi pak nakaliang kejongi siau deputy commissioner Eastern West Khasi Hills District Banang tay susu nakaliang kejongi hake bedai bat kenika bat kitu kita utu udakar ulang lain no tang arsni depo tanat lapan pa kemar kejungu kalau kejung susi saya keseng hadin ba nakaliang jung try kila ada ke VR sepo tanat Henry tang hadin katu kenesni utu udakar lain no bat mentar sni ni penpaw khmat du deputy commissioner ba wat uturu udai ban kemardor mar ngi sutu uturu kharan taw lopet cha asam te dei halo kani gunung rem kapan sat ingi ginung yalam nimban se ban simkiai gini isu bat ban penbor ru ya ka administratif maka dei ban kemardor yo tiu breu nung penjot ya ketika kentai ya ketika jeka te dei halo kani kebenta ba ngakentu kamtam ya ka police department siwa ban pelaj na po office jong thanat sngop ha ban pha syakut om ban bisyar de kulit namar bakani jing bisyar de kulit ang ni po thanat ngi ka nakaliang jung ni mlacu ban pediak namar baling ong mta ka kamram ban pelaj yununu brio balik nuno kam sni gudi ta kut ba ngalak keli atu nu brio la sim em ya anti persebel nu brio sempat sim de ka baleng ngok kumnu lai kata kadi bubu jing keli ngi ban supelaj kum tu kebomlak benong dan kata ipun bori police department bat khamtam akmat judisi baun kemardor be itu brio ban tep sport nat ai bakakut kan bisa hadin lami kata kan bisa ngi sepet ayu ban jia nang de sakmat leni nang tai sakmat te bat haju kepor haka bedai bat kani kajing ha pendi bakani kajing thar nga ngila pan paulo khmat forest officer ngila krelo khmat jungu ka pidon ka syuki sehingga bahan pendep ialah kejong ke duty. Lada kami kenunu problem lang ta. Ngin sesuatu ke kumbangi keren mene bambiang ke staff bambiang ke kit bambiang ke jeka penhap rengahi kita berkot ngilade bekren ngong kata kejing kabangin saya pait kalong ba le shoya ka kam. Aba ka kam pat pau ngir gem 4 UI boleh ke duna ta kit. Bat boleh ngidon kami ta git. Boleh ngidon kami kita gibreu. Le shoya ka kam la ngidon kami gibreu ngan seprosyor ban nakaliang jong keseng du ban bu breu ni ban bu git hang ni po district ke jongi lada numpat la ban le ya kani shwa ngakan tu inang ni skamat ban simkhia bat ban le yu sport ban le khamtam le tu po nyang dai makan tu yiki ban hiat rengkat lang bat ni ban ye pet ha kata gi jeka la ni ban penstom itu gunung tharanga ha kata gi jeka nyin le rengkat ko operation ni ha kono no singi baki penbai. Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test, son. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go.
Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.